Selam dostlar, sizlerle birlikte ben Kapaz Pegas. Sen de dostlar, bugün ben sizlerle birlikte bir de 17'deki Vazovanyan'ın 3. bölümünü sürekli bulamız. Aldığımız seriyada isteğiniz olsa biz olsun da ölgün firmasıdır. Bugünkü seriyada biz isteğimizi yanıtayım mı? Bugün biz şahtağa varıp jeliye yazayımız. Biz gittik. Hay bay dostlar, sen nasıl geliyor? Korktu. Baleyin dostlar. Baleyin. Monsterlar var. Jared. Kolay. Monsterlar saktım ne? Yoktu öbür için. Sakta. Oğlum. Bilmedi o. Çok. Bu şeyde kalsın. Buradan da monsterlar. Bu şeyde. Temiz dostlar. Direkt every person temiz. Koygan soň biz lesin testemiz. Biz ışığını çetin çağırıyor. Yetkedik. Gitkin yaktım monsterlar. Göz yaktılar. Yaktadık dostlar. Akıra degende yaktadık. Endi şakta ettik. İşte dostlarımız. Onu da stop kazanmışlar. Almayan gittim. Ben Google yaptım. Nasıl bir koyamız. Allah'ım dostlar. Yo. Derdim oğlunun kilitini bulalım. Dostlar ben kirkan sınıf kaldı. Oğlum. Bir durmasıyla oğlum satpalı olur. Sakında koy. Al Jared. Önce sağından giyin. Jared tapından giyin kerem. Dostlar. Almayın basam Jared'i taptım. Gidiyor. 8, 9, 10, 11, 12, 12 dit. Mesela buldum.
İştemiz keremit. Amen arada vereyim. Mesela anlatmıştık. Şimdi etkilemin tekrar 4 çelesi var. 16 çelesi. İşte anlayayım. Kurt gösterelim. Kıyıp kirasa. Ben bakalım ayak kimin? Ayak kimin? Niye korudan sayfa atacağım? Bakın aşağıdık. İster ben negince ister bırakma iskeletten kastım. Beni kovduramadım da yok. Tüydüm. Bir sıkıntımdık bütücü tadanıyor. Jön bilgin. Of usta. Transformayı öldüremiyorum seni. Ay bak ben firmamda arıttın ya kadar bu kadar ısıtlagan сияқты. Ya ısıttı. Arbuzların suyunu ısıttı. Asken. Ne asken. Sana bak kaysa kıvırgan. Ya блин. Bayıstı göre koy. Tüf. Ben uy. Step'tayım. O karnım aşkı. Keremet dostlar. Keremet. Benim ufakkan gitmeyeceğim. Böyle şiik değil bu kadar. Şiik ve nasıl olmuyor. Şiik zaten çıp. Uy be. Ufak bayayım. Ya koy. Tamam. Tay bay. Tüf. Kesin bir şey. Ay buradan koyma. Yakıştırıyorum. Yiyorum. Koydum koymadı onlar. Koymadım koyalım. Şeye kadar 26 dik. Nasıl cevap verir? Ben bir dinledim tıkacık. Koydu. Bitti. Koydu. Burada normal. İkinci hafta var bitmedi. Ay çakken. Dostlar. Pişti bunu pişti. Pişti mı yiyorum. Nagrodnik gerekende. Sen yedemezsen ne gerekimiz ne gerek. Bulduk iyi balık. Zartla jeliyatlarımız.
Ey түн баттан аңғарыңдар. Бұл летсплей қатты қызық емес, просто мен ерігіп жүрем. Бұл летсплейда. Немесе қайтадан әрі қарай шахтаға жүретін шығармын. Ал мен кеттік ал. Бұл ең қызықты сериялардың бірі. Ерігіп жүрем просто. Кеттік ал. Давай, железо. Осы бір 17 бар ғой, железоны табу өте қиын. Железоны іздеп алмақта болып жүрмін. Өзім шақтың негізі 17-те көп кездеспей железо. Сондықтан мен шақты іздейтін шығармын. Ал мен біз ұйықтағаннан кейін шақты іздейтін боламын. Ал мен кеттім. Мен тұрдым ақыры. Қараңыздар, ең опасный моб кетіп барады. Жанбайтын ешқашан. Блин, ай, криперден қорқам мен бар ғой, жары берсе, блин. Ештеңе жоқ екен. Ал мен онда шақты іздеп тапқаннан кейін келетін боламын. Хоп, ана мен таптым. Так, железо тапқаннан тауып алу керек маған. Кеттік. Осындай шахталарда кездеседі. Ой. Что-то мен қорқыттым. Ал жарайды, мен онда железоны ойып білейін. Бұл сіздерге өте қызықты шығар. Достар, мен келдім. Мен 8 железо табым дедім бе, таптым, ура. Енді бұларды балқыту керек. Және мен бүгін серияда броня жасаймын. Солай, бүгін серия өте біртүрлі болып шығады. Ренжімеңіздер. Келесі серияларда мүмкін мен жеделдардың ауылын іздейтін шығармын. Мүмкін әрине. Қасымдықташып. Сіздер білесіз, shift'ті басып тұрып, бұлай берсек үстіне факел қойға болады. Ал бірақ shift'ті баспасаңыздар, бұлай болады. Көріп ма? Қалай тұр? 3-ақ бет. 80. 40 дейді. 80-ден 42 есеге қап тұр. Біраз. Конечно. Надан да 99 дейді. Надан. Түсіндік. Давай. Мен бұдан тамақ пісіре берейін. Ал давай. Финал. Болды. Бітіретін болдық. Былай істей салуға да болады негізі. Оппа. Ал жарайды, мен видеоны аяқтайын. Жарайды, онда осымен видео аяқталды. Егер де видеоңыз әрине лайк басып, комментарий қалдырып, және де подписаться етуді ұмытпаңыздар. Аз ғана қалды 10 көрерменге, сондықтан тез подписаться деген кнопкаға басыңыздар. Ал сіздермен болған мен Қапашбек Арыс, бәріңізге сәттілік, сау болыңыздар.